Подача и гол! Все-таки сравнивает счет. Я говорил о том, друзья. Сколько уже атак проводили нефтяники. Сколько атак они провели острых, ярких. Gol ise 1-0 Nefti komandası Namık hazır qurg'uvchilarning qatorchiligini qo'ldan bilan 0-1 esepda aldırashadi. Jana ELDAR MOLDOZHUNUSOV gol! Ошентип ELDAR'dың gollarının sani Dastan Toktosунов менен теңелди. Ал голду пасты чыгарып берди. Birinchi беттештеги. Эң акыркы бөлүгү. Жунусовго Адилет Каныбеков тараптан ELDAR MOLDOZHUNUSOV gol! Адилет Каныбеков экинчи голдук пасты берди. Албетте сокку болгон учурда дарбагачыдан кайтса деле ал. Uzun boyuncular aydan içinde. Kılıçka Canabaş milyon gol yarattı. ELDAR MOLDOZHUNUSOV. Qanday керемет bu жерде. Darbazaga toptu uzatу. Kanattan. Çağlı. Solun girip ardı. Jana penalti. Karşı Ишенди гол. Дарбазачы Атлан Тоджан солго. Жана дарбазага сокку гол. Take your clothes and rip them off. Call these hoes and tip them off. You can tell them you are mine, I'm sick of games. No more time, you lit the flame. We live in an age where everything is staged, where all we do is fake out and feelings I've been scared to put myself so out there. Time is running out, yeah, need to let you know. Başmaya sokku gol. Buna керемет gol şu жерде жаралды. Kalmasından çıkan Murat Yakşiyev. Çok fazla soktu Beşiktaş'ın. Pas. Çok çalı Janatалова. ELDAR MOLDOZHUNUSOV so'nggi çalıga qaray ketib boruvda. O'zbekistonga berilgan pas Abdulaziz Israilov. Atandaşdan жазып aldı. Jana darbaga sokku joldo. Jana gol! Al bolsa ELDAR sizlarga qarasangsizlar butula topni salib berdi. Çoğap kelgende tüz alın. Butula geliyor topçular. Burada baş bile sokku gol! Öte solun gol jaraldı. Görünüşte bir ELDAR MOLDOZHUNUSOV özü bir gol girmişti. Jana gol pas çıkarıp berdi. Alemi